Hello muntina namite hazo si limna kahinni kinun chule tuni kho elha nisim som la gup sang ni le som ni langa dien jong Thusoh Chomchom ho phondo na nei ki taw hidi Tula ahong long ding nisim som la sagi ti chu jigni khuting aja khat lagi channa anglo ku kiwar sangkhat zakku som la sagi apa sangkhat zakku som la ku sunga ipu ipa teu galang hon leisi chung vai hom British te kilung tu ta le ahi naw tu dat puma chamhlan na le agam sungu ven bin na hangsanta anaki paldo naw le anaki do piu gel do jing na kingon Peace ground tibo muna legacy of the brave a call to unity and progress ti tu pinoya kingon lo pita jinglam nidan ko akun nilhalam nidan ni chan chilhading ahi jin lam ko khupi sunga namite zo sinjong hitini hui iop chiwa kingun lol hingta achila theina dia panila chi diu hi ikitip nawahi chule hitini khuwa guest ding ho cha hi le pu paulin lo saikot mla chief case pu chinlun thang singat mla le pule jamangin guest of honor panmun alul handing ahidan anglo ku keyword sangkha jaku somna segia pa sangkha jaku somna ko aja khat lagi channa manadinga committee ho akun Thusoh ki muchun asai nahi Achisa September nisim sob laguma anaki puddo Mizo National Front Integration Movement MNFIM2 Mizo National Democratic Alliance MNDA in anaki khelta nahi October nisim sob na liachun Mizo National Democratic Alliance Central Working Committee le Board of Advisor hon ki hukom na annei nawa MNFIM2 MNDA kheldinga kinuptu na annei wahi MNFIM2 MNDA agi khelwangin amho tubledoi chu kibang jingding ahin MNFIM min chu mantalo dingin asayo finahi Mizo Reunification Movement su hading lungtup neizia Mizo National Front Integration Movement MNFIM2 September nisim som laguma chu anaki puddo ahi Mizo nam chumchum ho kipum khatna su boi dingle su ke ding to gonjo si kiting ding ahi tin MNFIM in phundo anajong abolovin Mizo chilhazo sin MNFIM ho akitu piwa atosot dingovin nge najong abolovin ahi ama ho kipudo tolana Thusoh anabol nawatsun Mizo politician Mipi kiloi khomna lamkai Mizo intellectual Northern Mizoram acheng MNF freedom fighter ho chale tu te hon ke ho khom tam VP anizo nuwa Mizo Reunification Movement simphara Mizo National Front Integration Movement padingin September nisim somle liachun igel hana anei wahi akiti MNFIM min asaina chun achisa kumsanga jaku somkuma Mizoram in chamhlan nading movement ahin para kepad naganam sunga umlo manipula cheng Mizo Northern Mizoram deilhan mi hon paswat pi masanga pat Mizoram jobding adeidano ahilo le union territory dinmun adeidan thu ho India sarkar anhet so hetai tin asewi Mizo ho vai puna nui khada thakana theina dinga anamulim sa MNF president lalde ngain India sarkar koma Manipur Assam le Tripura gamsunga Mizo chilha ho chena gam ho Mizoram gamsunga koidinga nge na anne hetai Hinla India anavaipu Congress sarkar jin Mizo ho tu ni chanin munchomchoma acheng thangna lai ovi tinjong anasayu nahi Iam tia Congress sarkar chun achisa sangkhat jaku somgi lagu kuma Mizo ho chen gamjo si kipun khom ding chu phalna anapiu hitale achisa kum sangkhat jaku somku kuma Mizo kukile Manipur naga ki boina Mizo tichu kokile Manipur naga ki boina sangkha jaku somkula segya kokile jo mi chule tunaya Manipur Chief Minister and Birin Singwa kaina Mizo tichu marko ki jo mi people ho chunga galki bolchu anum loading hi atiwi Sawamung kunjau infarisa indigenous pillar anatungdo Federation of Homi lamkai ho chunga legal action bolding in Jomi Council in anasayovin nam chomchom ho ye ka ke boina umlo na dinga indigenous pillar jong lado dingin Manipur sarkar koma ngena anayuwin hi Federation of Homi makai na kitungdo indigenous pillar chu Jomi Council in adelo le apom pilo na Thusoh janin anabolovin hi Jomi Council in asay nawachun Federation of Homi hon atundo indigenous pillar Manipur sarkar in head pina ni nam chomchom somthum na thum hola
nam som ni langa hom in bo anapan sawa hi tiwi hejita bong nam khan khat bo ki leng do kitung do indigenous pillar chu ki pom theilu dinga hin nam chomchom ho ki ka ki khan na ki su sa hi manipula cheng nam chomchom ho ki pum khat ta a chen khom dan jong asu boi dinga hi tin tu su chun asai jomi nam ho hi am ho pule pa kama pule pa chon dan nungzuya pa chot pi an khusa hi tawin manipur khan tu na ding le sarkar ki vai pu na jong ki tu pi na anapi jingwa hi ki ti jomi nama kun tc thian kam chu state constitution making body member ana pangahin non naga cabinet minister masapen le achi sa sangkha jaku somli legit kuma manipur territorial council legislative assembly speaker masapen hi tin tu su chun asai ben hi manipula nam chomchom somthum le thum cheng khomla jomi honjong manipur tu sima panla na chomchom annei wa hi tin jong jomi council in asai kirowina hi Federation of Homin atundo indigenous pillar chun mi pi a hilo lama apui ko hin manipur tu simjong dilo ta wat sa wahi hcc chun agana thei pena indigenous pillar chu la do FOIs hon amhodin mun hil chin na bolwa mi pi ko ma ngaidam athum di wahi tiwi alangkhanin achi sani kho Federation of Homi gi tikiloi khom na hon manipula indigenous mi ho si se hiwe tia sawambung infaris muna songphu ti chu indigenous pillar anatundo to kimarin United Meitei Pangal Committee ki loi khom na hon kukite azawlo na bana pangal ho ki zaw sa lo na chungle hichena to na MLA khan kharin jong FOI zone kithupi na sumjong kithupi na anne jiun demna sangta aneon chugo hilovin hejithil so ki golna nei MLA ho chunga apet pe na khulna le action ala diwin government he nga nge na jong aneon hi tu sona seibe na chuchi ki loi khom na FOI chin Meitei Pangal ho hi indigenous mi ahi nawa kun apampi hi India dan pia mizo si ki bangchat ding ati dan to akikal ki hilovin Manipur inclusive ahi na jong asu kha hi ati hijison governor le DGP hi nga heji ki loi khom na chunga achon wal naw to ki tuin khulchil na hanti FIR jong anabolo na hi chule alangkhanin heji song phuna chunga MLA ho khunung azaw na chungsa nga jong phamo asa dano le mi pina chunguwa ta san na anei ho le secular democratic principle azui lo naw chunga alongkim lo naw jong anapung do na hi India gama kumsang nile somle thum sungin police chalo na zia milham thina tam na pen manipur hi tin National Crime Record Bureau NCRB data akita langin meisang nile somle thuma buina ki pajin jong mithi na saten akibelap sai akiti na hi NCRB thu suin sangni le somne thum sunga manipura police chalo na milham som thumin hin na achan lo ve kitin police ho thar kamna mi somne li athin tingpuma jebli mi gubahin hijitol hona operation to kisin northeast ra milham ki su kha tamna pen akhat na manipula pangjawe na hi Jammu and Kashmir milham somathin police thar kamna ji mi ngale pampoke na in mi nga ma athin Bihara police chalo na jin mi gubathin police firing le to sin na jin mi ni athin police operation a mi kha athi to kilhon chun gucha mi chom to kiseya thilhunga mi khan ma athi rahi NCRB data ge suro to kisein Uttar Pradesh DGP lui chule security expert jong hi Prakash Singh in insurgency le left wing extremism Manipur Chhattisgarh le Jharkhand la asukhain security force jong mi pilam ahoi do theina dingin panla na theizo sin panlaw jong le wangserum tein hitabong thilhung hi anaumina hi anti insurgency operation lizin civilian driver le husumi hoke thupin apoy mojin deim lo thiltam pi asuin Manipura milam tam thina ji chu thagum ki su khumna anasat je hi da state wise report to NCRB data in atalangina hi Manipur hi milam thi tam na pen hi jong le kumsang ni le somne thum sunga police personnel tam thina pen Chhattisgarh hin living extremist attached jain officer somnil govin thina atovin gamsung pumpia police personnel thiza jathumle somligit aphajowin hi Maharashtra police thi atam penin somli le liya hin abana Tamil Nadu somthum lagup to sinna somthum langami pi ki phinna khan
tu sit na som thum na nga mi pi ki phin na kharahin Rajasthan na som thum na thum tu sit na som thum na ni le criminal gang ho tha mi kharahi NCRB data in kumsang ni le som le thum sungin gamsunga thilhung chum jin police personnel akisu khaza sangkha le jani le somsi le khara phain hi jehola akisu khatam na pen Kerala hin police jani le som gobali mi pi khut hana akisu kha jakhale som thum na nga le criminal ho khura kisu kha police jakhale som ni sagi hiwi hijito ki jomchun Odisha police jani le som thum na ni akisu kha hola Atamzo criminal ho to kino to na ahin Tamil Nadu jakhale som li legi la atamzo to sin le criminal ho to kino to na ji hitin atalangon hi Mizo Integration Council MIC lamkai kilengdo ho installation le ke hasil lekin gun jani sun YML hur muya weng anominahi Mizo Integration Council sunga executive member ho ahiule President Richard Hawkip Vice President Rila Mar External Affairs V Chinkhanpa Organization Administration ahilole Home SG Kipgen Executive Secretary Mang Taitu and the Secretary Khamguite Associate Secretary Si Lenga, Finance Secretary Seitang Ho Kip, Treasurer Michael Ginjason Monloa, Chief Organizer Thong Ho Ho Kip, MIC Strategist Cum, Youth Wing Organizer Khan Vai Pei, Secretary Media and Publicity Ler Simte, Chief Campaigner for MIC Thanga Ton Singh, Chief Promoter for Merger to Mizoram, James Kumar Haujer, Information Secretary Sonmung Sekta Pauler Sun Gangte, Member Campaigner for MIC Lerboy Nature, Executive Member Lenza Thangaite, Pauler Hokip, LC Thang, Verkhan Thang, Thangboy Waipe, Thangmang Hokip, DC Min Thang Hoa Hilvi, Ginguna Ho Limna Anina Tsun, MIC President Richard Hokimin, Gamsunga Bui na Jose Tachi sa Medisim Tum Sang Nila Som Thum Nikhoa Ana Umzi Tsun, Milham Tam Tain Tina Atun, Insung Hasan Elegante na Asanga Simaw Munhi, Hitabong Kalatsu, Ting Hang Mi Ho Kigop Hom na Dingle, Tadin do na Dinga Lungele ngay tu Ting Ta Nay Hoin, Mizo Integration hi Ahin Sim do Ahidan Anasay na hi, Richard in Asay na Tsun Kukichin Mizo Zomi Kiti Ho hi, Michum Ahipun, Insung Khat Ahi Ati Etin, Mizo Identity Pomsya, Ema hi Nakipay Mang Ding Hipun, Pankhom Ha na Zotsu Kinungla Akirahi Ati. Hichi MIC hin iho sunga lungel ki balon ho ahin pampaya chondan le khandan ki bong ihi na ho le kiwai pun lam hi hen in chen lo chen lo ho jong democracy dan dung zuya chi piding chu athil tu ma hi ti Richard in asai ki dei chule MIC hi koima organization to kemel ma hi lo dan asain pan khoma ban thajit hom chu akibul pu naw jong ahi dan jong anasain Mizoram NGO Coordinating Committee ho hinga pan khom na dingin nge na ki bolin Mizoram mi pi ho jong ahung panuwa e ho to thakana chi khom ding hi ati maban lam pi chu beilu hil ding hi hinla ki pum khana chu manglam bo hi pun ito dinga lom hedging zo ding hi jadang ho noi sina ithu ho e thana thu ho zo si hi subei pha ra hitan pan khom na zala din do ding ai kila pi chen vo ho hong kila kit pha ra hitai tin zo asai be Naglen gam sumi pite koi hi jong le pension sum treasury aki sanji a hi lo le live verification adinga Dimapur parent le mundang danga chijing ho Bank of Baroda bank transfer ki bolnom zo sidinga lolboy ho lai manager Bank of Baroda to ki zamating chuting le akin thei pena abol do thei hidinga hi heading chu sumsan na account chu Bank of Baroda transfer na ki bol do akuna Dimapur parent chule adang dang chi talova Bank of Baroda athibung muna live verification zong na ki bol ji dinga hitan hija gamsumi pite adia thalang kailang tichu tesizem ho gari chung to jong hasasa thim ho adinga thilpa ta hedinga hi akin thei penin Bank of Baroda hin transfer hin ki bolo 19 thongmilal thomsong media partner Nagaland in headsana ahine jine hi achi sani kho October ni sim som leli jan kim ni den som lakhat vel chun kampo pi police in thugu amodong zuin gamkai sung search operation abol nawin
hitia chun khamna thei phab anaman do vinahi agu a khamna thei ki zule pu na umahi dan thulut amudung zuin SR kamkho MPS additional SP KPI law and order lamkai na team khat Kangpopi police special team khat Alhun min la khongsai MPS SDPO Kangpopi lamkai na Kangpopi police team khat le 16 Assam rifle le 112 CRPF hoki thu khomin Kangpopi SP pavat suinanuin kulchil na anabolovin hitia chun brown sugar hedinga ginmo 7 bomb zani le somni danga ki khum 9.844 kg gi anamudowin hi joint team ho chun khamna thei ki mudo na to ki madhin mi thum ti chu khanna veni chonglung dim wife of thong khopau lung ding of simunnom village side to gamphajo Kangpopi district thong khopau lung dim le thangmin lun hau ki sonop thang ho ki of ti thang kan village saiku anamanda ovi sule akiman ho to hin khamna thei apu banin arto kar khat dizerau to khat le mobile phone li anamat thawin hi tuni khwa dinga Thusoh Lahkhom chomchom phundo na hi nei theu hi chan chu hi tan ti